Dok an screen top kaisa photo nui tuma hana tomo nong thani mo ke message paitong ka staben bagai phari singtin nale no omono bagai singti klailangai ga omono tipin klaimono parke sing pulya sini browser open khainale no to browser open khabe ke phari sing tabuk scholarship ni website type khainale nyai scholarship ni website sing thanglai no ga oma ke phaya kai taw sing hori login no click khainale no sung tabuk login click khainai login click kai norok nong fresh click khaji ani fresh click khagang tabu oma ke phana ang already save ko toni jak ba an mo kin paisinai tabu phari sung tabuk captcha code oro ringale no captcha code ba hingga phari sung login khaina sinmono login khlaiba hingga tabu norok ma ke bisingma no ke scroll khaithani tolao tolong malai no update your account details sinai iya jago click ready ni click khaibe ke scroll khaithani norok nukhona tabu oro nini agini remani bank account details oro phunugu jongo oro tabu je nugui mamoni account rok norok check khaina di nongni abo bibak thik tongbai oro kangbo check khlaina di ar joni no thik tongba hingga bibak tolao norok nugo katal ke entry khaijanai oro entry khainangya norok direct no tolao thanginai existing account details are correct ni kaisa option tongo aro select khainai norok update to click khainai mano ani joto details je phunukmani obio correct ba ang direct tolao sim select khaina sinai oro select khainai ang tobuk update to click khainai to update to click khaman pore norok thani kaisa OTP sogya antani ko sobekya ta OTP no norok type kre di oro ang tabuk OTP type kre nongni number on OTP sogya nai norok abono kangko type kre di OTP type kre ang tabuk confirm OTP click kre nai angkai tabuk repayment pore angkai successful no abo ngatei norok nongni je scholarship ni status nanya angkai o jaga click khainai status naimano lorogo tabuk mo institution verification ingya khoba make phunu jongo ulo jefru verification sengo afro nono phunugano tam verification ka tenang print khainani te aba nini abon details ai naifinen ka print ori click khain nang naimano nin joto details phebe no yo baken nang naimano gei kakhay norok busi baken hanai te nagar sidi an video quality kisa komangka video snam prang kel khajaliya setting bopti kherjak angkai tini bagasung stun kakhay nok joto no tiklaima baken hanai gei jara saimia tongnai bongno bo norok umaken subari gai asungno tini bagi joto no hambai.